Hey sis, where are you going? Oh, I'm just heading out to find a place to send money to my uncle in Samoa. Oh, why waste time and petrol? You can use UP Group Money. You can send money to Samoa and it's really fast. Really? Yeah. Can I sign up online? Yeah, it's really simple. Sweet, I'll do it now. Okay, bye. Bye. Sending money to your loved ones in Samoa has never been easier with the UP Group Money Transfer. Our service allows you to transfer money quickly and securely from the comfort of your home or anywhere in New Zealand. Your family and friends can conveniently pick up the money from over 40 villages across the Polo and 𝚟𝚑𝚍. No matter where they are, we've got you covered. Our user-friendly online platform makes sending money a breeze. Just visit www.upgroupmoney.com. Sign up and start sending money in minutes. We're here to help. If you have any questions or need assistance with signing up or sending money, please don't hesitate to contact our friendly support team at 09558 2896 or 0800 877 328, or visit us in the office at 6/22 Station Road, Ōtahuhu, Auckland 1062. Experience the ease and reliability of UP Group Money Transfer today. Your family and friends in Samoa are just a few clicks away from receiving your support. Visit www.upgroupmoney.com now to get started. Hallelujah. Amen. Yes, Lord. Ya, ia le tua le nei tu la fiafi. Samoa, so stai le tua wa tatu to mo le nei avanoa. Amen. Amen. Mo le tatu por kalame le nei fiafi. Ya e ri amataria ka ko por kalame. Na te ina tatu se talo. Hallelujah. After tele lawa tama. Thank you Jesus. Mo lofa. O mātou ba aia le nei aso, le Matamua fie, o ngā ruenga mamana, whawhitai tere lawa tamā. Sa tā ape I mātou o lau whanau, lilo manatu pe toe maua si mawhitanga ma le ainga. A sa whalia lau wavenga lau leo leonga ma lau puipuinga ia te mātou. O mātou toe maua ele nea fiafi, o e taitaina mai ala tu suikua a neise se mātou wola. Talo ia te 𝚘𝚘𝚑𝚘𝚑 e whapinana e whaamanuia ia te mātou. Talo fo ia te 𝚘𝚘𝚑𝚘𝚑 e whaamanuia fo i le nea fiafi. Whaamanuia ia Samoa un whai ona maua le taimi e whaafonga mai moa mai ai le mātou karami nea fiafi. Whaamanuia fo i le sunga le whaawhingainga ia pasta mai. Whaafoifoina le mātou karami. Whaamanuia fo i le sunga le teitai a misa I nei tamā. O lau upu e mamana e pa ia, pe tai e leise ato o toa ia maua. A oe Isu ke wiso le wha ato o toa masili, oe ato o toa I mea uma le nea fia. Pe nao na wha atasi mai longa pa ia wha manuia I loto o tangata, a pe nao na whanongolongo e lau upu le ase fi au, mo I mātou le nea fiafi, le whaina maoso, I le mātou whai malanga whai uma newa yas. Whaftai tere rawa tamare nea fiafi wha mangano si mātou sema le mātou lea. Tano Isu. Amen. Amen. Hallelujah. Glory. Ia, ori I ngai fo I le tua. Amen. Whaftai le tua ua mawhai ona tātou e sila whai le nea fiafi. Hallelujah. I le manuia le nu, ai lo tāpu pāpā. Tai le tua na lofo manoa ngā lei. Glory to God. Leo leonga mal puipuinga ia te o tau. Tau whaiwa lo filima mai se whanau ia o onga. Tai lai le tua. Leo tātou maua le nea fiafi. Le ne lao lao o toe so atu airi tātou por kalame. Pe ana masani ai le asa tofi ma le asa tofi I vai asa taitasi. Mo le atu le ngang whawhitai tō te talo. Ma tō la ngona lawa le tō talo ma le tō tāpua inga. I le nea fiafi. Ai le mwhai ona ngano le whaawhenua I masani o le tātou pukalame. I le nea fiafi. E whatalo whatu ai I le nea fiafi Samoa I le tō whaafonga mai.
Pai lo leo masui le sunga te tai ne fiafi. Pa felo ai atu ai te o tu Samoa le atu pele. I le soafa man malo, ma le soafa fa pele. Soafa sidi o le tatu li faula i suke wiso. Ne ngata foi lea sua sunga i whaafingainga so o spata pai taulanga. So o si tō vine, wa penao na mafuta mai le nea fiafi. A wara tato por kalame le whaapito au ngafa fo. Mo so o si tō vine lo wa penao na a sua le vai o le ola lo tautua mo le li. Wa malo le fai o le faiva. Wa whatalo whatu tato por kalame nea fiafi. Sua sunga i awa o matia kono malato kwa tua mese pa ia o anga tofia le tua tono e kalesia tai to tas ele fanga no ina fo i ao sina le tatu tunu tono ainga maoto malawa nei ta mama tina matutua o lo faia le favor talo mo matou pa aftai le fanga no ina fo ia ta mama tina uso matupa fine wo me masani ai mai se le pa ia o le fana witi na tupulanga tarabou so fona isu ke biso fa talofa tuai i le nei afiafi via le atua se mau fana no mele au na le afiafi amele to so o tuai tato po kalami na we si sila mesa mo e lunga tato wala hata o tato tusi la wana Mataio o le taulanga langa mai o na le wo o me fa se vai nga taua amen se vai nga taua wo tua na i atu ia whaata oto na i fitu pe ona tātou tana noa iai. A lea la watu la i mai se pisiri taua. Se pisiri a ngā fo i ma tātou. I le lea fiafi ai watu la wanoa lea le sunga le whawhingainga pa sunga pa tai tai. Sana uku i le lea fiafi tai ma leo noa. Tai, ia, tai le sunga le tai tai o le peno le fiafi. Ia le la ua whawhelo i atula na ua una le fiafi Samoa. Ia ole ma leo na vale tasi ma lore ma futa bai ia ma no fo talo e tonu ne yaso ia o fenga ia inga luenga le ngati fo ilea ia o tu fo ma fai vai tonu lawa ma a inga mota ia fa fta ileo tatu tu ma wona nei tai lei ia ne ni ia pe na sau no na ona le yaso ma le fia ia o se tai lei o fai ui wai ia fa to oto le li fa ola ia ma o se tasi o ana upu pena toi fa manatu o tu iai se tasi leo fata oto a sa fa ai u iai pena tu lai mai ai fesini sa fa pena fesini ai Yesu pe o to langona ia langona e leo le me foi le just knowing but o le fesini mai Yesu o to langona o to i lo o mala malama o to me ia fa matalatu amen le lawa ia se au tu fa tatou le fiafi o lungo le tatou wala ata mai ole o le moni e lo Samoa o le su e fo ia no langi po le alme mon tasi le vaenga ia lai o kau ku kau ainga tau malo tau fo ia kalesia wa ele ko kau na ina na me o le tele a me o ngi pi o ke le ku kau roku no le kau o le larolangi la tau ia me foi la le onga o le mafuanga o la sa ili po fea e le mea moni o le ale mea moni o le ale o a moni o le ale mea e tatau o na maua le tangata o la Yesu le fitalainga le Mataio se furufava i pono fa maia o a unei o le ala male upu moni male ola si e tātou te whiurava la e sa ili fea ma fea po fea le mea moni me foi le lefe mai e la na fiong pa io Yesu la van feta la mai ia mua isa ili le malo o le atua malana mi o tonu pawane o le mea olo ia le mea moni bale o moni wana o le malo o le atua malana mi o tonu me foi la le Samoa o lo to mo fai Yesu le fai lo atu o le vaenga le a makanga train as ambassadors, as disciples, o la tone le wa avea ma ala va o na finangalo, i taimi lea. Ia lea la wa fa matala ina Yesu le tele o vaenga o fa ta oto pe ona tatu tala no mai e va yaso wa. Se yo o mai la le ne fia fi mal fisili na. Pe o to langona e ali pe telo mo yoange ma Jakob o ko umani o to langona e nei fa ta oto fa matala atu ma. Fai lo atu ia te auto. Me foi la le ole ha la le me. Ole oa ole mea moni.
kasi fo ile me le sa ili kanga ka le o si o le o le ai le fa pe o le a fe le o ma tu o ka ko anga le fe me o le tolo e au nga le o le anga fa pu o le tolo ai fo le invest nga fa me lo yel nga oi lo yel mo ngong yel mal ele ya ma yel mo le on fa nga faalu ina ifa pena ona a ti dia ona mai le atua o moni mo tatou o le fisili lana fa mai le tatou mta upa o le mea moni the treasury of the truth ba na ia i ole nei lava wai te loanga e ia ima kuku i ka mila fisili Yesu kongo le fa fisili ngia so yo fo lava wi ni au so fa mai yes wala tu longo o le au ki ai ole me matango fie i ona ele na ole au sofo i le lo i ai ma le au tusi upu au forsaio le motu tangata o lo fa pena o le fenongi atu aia me vola le fiafi e ta ua tele o tatou tilo se tatou faitau ia te ale foi la ona nei po ole se fetalai nga Yesu i le 5 ma le 5 na faitau fa pea fetalai atu leo Yesu ya te ilato wo o tau langona ea nei mea uma wa la tau fai mai ya te ia ioe lea li ie on fetalai atu leo ia ya te ilato o le nei o tusi upu uma o e ua o ina i le maa lo le langi e tusa i la tau ma le Mataio le ainga wa au mai mea fou ma mea tuai mai lona fale o loa o whaaiwe Yesu nei whaata oto ona maliu e se ai lea o ia i lea mea e se le matango fie sa moe pe fōringa mai e ngā le lua whai upu oi upasi fo ila ai ma whaingo fie ai i le maa ua fo tilo i ai i le whaata oto nei po se toi upu whai ue Yesu i ana whaata oto nei o lo toi whangu mai ai a te ta ua tātou ampasa o le malo le atua o tā ua o disciple o so o le atua o tā ua o la sauni au ina atu mo le ngaluenga le atua e ta tau na tātou malama i mea o le malo le atua te iloa a su e ase si me kaunga kele i tātou taimi ia tātou tele i tātou wava ai atu whaale anganga i le malo le atua langa o le rau e nei tātou te iai ma la fo i te au maua i le nātu nuu po whea lava o e whaafonga mai e tātou po kalame o mea wa ia e temporary e ngā se e moe watu tala tu spa ia wha mai ea ua ngā o se mutia pe o le ola le tātou ti ola ai ua ngā o le koe aliali mai ma toi ma watu a o le mea moni ma le oa moni a tū mau e o fo ilai lana upu o le tala le lei o le malo le tuwha mai ea e ma vai atu le langi ma le langi ma mea ma lava o iai a o lana upu moni the word of the truth the treasury the truth it will remain forever so me foi la le tātou te whawhitai ai a Yesu i le na o na tu whaua i tātou le nei larolangi pa tātou na o laila i le larolangi le nei aolo i ai lana upu moni mo i tātou ia ma mai foi mo tātou fai mo tātou tiute ia nei mwhai o na tātou vava ai o le ana se fila ngalo le atua mo i tātou e winga le nei foi ta mai wha ta oto wa tu ina atua Yesu fai mai o tou wa o wina i le malo le atua tu sa o tou ma le auto si upu mai o tu sa la o tou ma le matai wa maia ia o loa tuai ma o loa fau mai lona fale o loa ia nga umai lole i e le sisko tala Yesu koe whamakalai la o ona sunga o ona ia vipen tatu tatala nona itici e se le matango fia nei upu whai ua Yesu ia le li mene ia le tua matango fia sa no ngata tai nia fia haleluya ia tama a tatou titilo le tatou tusi fai tau alo fai ua ia Yesu ia sana ia fa matalanga mai i fata oto ia fitu lana tatou au mai i nei vai aso ma vai
Alo ia se fesili tāua la ta tia na matanga tatu tu spai tau pai mai. Pa ua tau malama ea. I nei mea. Hallelujah. Martali ala whakatauta. O le au lau so. Ioi. Am sili mo i tāua le nea fiafi. Ua tau malama ea se winga mana ia po se whea tāua na momoli mai nei whaata oto me tātou. Lava yaso malama sino wa mawai atu. A tono le ase whea ua le atua lo o tamu whaie e tala noa atu ia te oe i lau sāwalinga nei waitai. Al mana ia whaia le whesili. O ua tau malama ea le vision nei tau whaali atua le atua. O ua tau malama e le plan nei tau whaata atua le atua ia te oe lua mawhtanga. O le ka penga ia Yesu ke viso na soo. E umalona o. O la ia ka lai le value o le kingdom. Le tau o le malo. Ma Yesu. Wai wako malama ea. Pena sa unua le te tai. O tau pe teu. Tau malama ea. Mai wari. Ioi. Ioi. Pena tali waka kou i. Ya, lewo sek. Lewo kek. Sa koe kong kasi mai a Yesu le fasipai kau ngā ele malanga ku ngai Nasareta. Hamai, o whaakusainga o kou e pei o le kangaka le makai o le whani. Po le tamā o le aina, pe aku usisi upu whawhainga o fi. E alu langa mai le o loa, le leima le o loa tuwai tono na le mele kuwaia, ia lang kunga o loa. Amen. Ai le upu le verse ngai mua atu whamai. Ngai upu ngai mua whamai. Ua whetala i atu Yesu ia te lato. O le nei, o tusi upu o e ua au ina i le malo o le langi. Tusi upu. O se au le tau whaasuru atu le whiawhi nei. Le wha mea. E ti te loi wha mai tala mai tua le whengenga tuai. Tu wha matala le whengenga fu. Alu lai ave sau tala inga. Wa tele i o tangatali basta. Ka mei tau kau lea o ngā whengenga kua. Ia, sa ole le sa mai o puai. Wo uma. Wa me pe kau sidi aku whengenga fu. A leo wha meritus. O tusi upu le malo le atua. A ola lau whaata pena Yesu lau so e o e tala i le value o le kingdom. E le kala i ngor whengenga fau. Wanga le iai me kuai. E le maua mea fau. Yes. Me inga whaakusa la i o le makai hunga. Kaka e ke alu rai langa mai o me le lei. Ai makaulia e me kuai. Me o lewa. Wara ku e langa me sau kupe. E aro kupe lo fakung ka pukunga kupe fanga kulat kupe fakai. E kala ku lai ali si lusu kala ule banka ki ya. Ma lusu kala ko ku ngai ko kongu ko ngafi. E langa uma mai. Asia o ngai ka wa uma. Amen. Amen. Be fa mai wa ku wai. Wala fa mai the true, the new and the old. Yeah. The new truth and the old truth. O le mea moni mo fau, ma le mea moni o lewa. Unga la wha pela kok wha unga ngā mea fau ia. Unga o le a ngā la skai sko ngā mose. O le a ngā a pela amu. O le, a ngā umakala ngā. Nang kore ka wha ka penga ia sua ngā uso. Now, if you really understand the value of the kingdom, so the moment you go, mai le whai kongo whapalang, Kadi aku lang so yes, Lord. Yeah, understand. So Jesus replied, this means that every teacher of the law, every teacher of the law who becomes a disciple. Le kula fong ai vea maso. A fa pelanga e fia e fa nga ia ri en feren kwai. E ka feren fi fa asia, uma piso ka I uma. Fia nga ia lua. Amen. Ai kala inga na le malo le atua, ele mawhai o na atua. Pele ai le whengenga tuan. Ele mawhai fwai nga atua, pele ai le whengenga fong. Yes.
Na fa me afa pela o ele ke fa mau lalo ke se ka fa mau lalo le malo e fa mau uma me uma ele fa pe o yo ke li fa mau ia pa yo mai e lai kikira ngala fonga no se ka collecta po se o le ka unga le tutus o le secretary ma ka la po le aro la fonga ave e fa mau lalo pe o ke li fa mau lalo ia pasta mai ma le busu kala li hai e fa mau mai lalo amene e record uma aisia o nga tau al tai munu e tau al tai me e fai el tala tupe me o fela le o so mare lu se fulu ma le afere e o fi rele su aisia nga ma lu spu ala e o fa mi oi pai ya pasta ai lo e se ka me lu spu amene e fa nga uma ia fia nga ia fa nga uma mena o ina o Yesu Kristo ele avai fala le ia fa o ko yang fa ka ki me li fa ola mona so na ia matangata sa ia mal fili sa ia matangata le anga sa ia male fai me le anga mana ka fai me le e lua tu ai sia ona taua ale le ai se tangata le anga ele fala senga luenga tangata le ale fo se ka le ele foi la senga luenga ka le anga amene e fa nga me aisia mo li ele taua na le malo le tu le la tato mo vai le vaso no te tata no le upenga na foi na si lai mata to fa no longa mata to pai tau meia e so se to nga ai to so me le upenga ele fai lo nga le upenga ri ala to so mai a ola na to so mai to a fai lo la ele taimina tu ese ina lo le ale le malai ai le fa nga Ese na to fiso swani atu na nef pasta. Te la fo atu na tu atuanga. Bele baro Matamua te le fa so la sunga vo nei fi wa moni ai ana le ai le feringa tu ai. Ele me fai foi na maua le feringa fo ai pe ona tatu o ina mai le fiong pa ia le tua o le feringa tu ai o le ata le o mea moni i le feringa fo pe yolo moni mau maile ia le fenga tuai o mea umana ai ko le foi la oi wala ka o le fenga tuai po le Old Testament po mea tuai ba le kala ngo i le fal o lo tanto kala ngo la o le Old Testament fo le winga le fenga fo mo le ka kala ngo o le fal o lo it's for my o le tamalo mai o ko le au vaenga le sa ili malo le tu ua fa maia ia Yesu e fa tusa la o tou ile matai e ke lelo nga fale oloa o lo iaia na oa ai a o la ile taimi o tausanga ma ia tausanga e fa penga o fa iloa ai le traditional fo ia la tunu mai foi tausanga e fa ai nai se mea ia pe fa solo ia i kalafu e fa pe ngai ka tale no o le ei foi le kai mi mai ele matai ana oloa ona o oloa ni o oloa ana ngata ai o le taimi o tuana ma vai fela o ai ese oloa ko e maua tu ai ai value kai mi o makua kon ka but the point that Jesus is bringing bearable is a new thing to them for the channel to spread the news, the kingdom of God. O se mea faule lato whalongo i mea io whatoto. E sauna e suia i lana o onga whale whataoto. Whalonga kuro wale ia. Se kauki nge furtian. E wha mai e su wa kaku kuhua fo i se loto o le tangata lava lea ia e o le matai ia e whaasinoa ia Yesu. Ai foi la o ia Yesu le vo ia o uina lo na o so. Ia wa ina foi tatou fa mai Yesu so se tangata wa uina i tau mata upu le malo. Te kangaka ngai kaunga o ngai loa o nga au mai ana o loa tuai ma o lofo. O le ala wingo le tala Yesu. Inga ia vea i tatou maala va o lona finangalo.
le mea foi le Samoa ka ko kilo ni ka pu ni fiafi o ngor kilo mea foi le ka ko ke va ai fa pero ka ko ua le au nga ma u fa le au nga ina ai o le tamu fai Yesu e maia ia fa toto ina ia fa lo ai le ngata ina fou fa longo le new generation ai wo fa lo Yesu le o amoni le kalango atu spa ia ia si le fia foi le wala ka ko kalango le upu le o tusi upu ia vea o toma tusi upu o tangata ia sa la to tu sia pen tal no foi le na ona la to tu sia tala fa solopito fa maunga o tala anga o le olanga o mena tupu ia le tatu te lo ia la tusi the scribe make out the scribe you know o la ko ia fa maunga mo me o tala fa solopito tu la fono o la to la familiar la au kusi upu le au so vahenga le for the world and the nation of Israel ai le malo le atua fa mai no Yesu vai fa benga vo malo le atua li so se kangaka le wa o ko ya o ko ya fa tusi upu fa malo le atua e ka kauonga makua kule ya ia e makua ia stand firm le lei makusi fa le lei au mea amen ia ka ave ka ko ma jeno e ka ko ke ka wa vea le tala le lei o le mea moni o le malo le atua e ala yo tato o langa moni mawatu ia mo ka ko soifua fo le ala fe mai Yesu i o le autu si upu malava or every scribe, every teachers, every whoever the learn and the lawmaker, e ka kau foi o ngā peila tau o le mā lo le atua, la ko te kusikusia mea o malako wha ma malatou a o ina, malatou tala ina, malatou wha ilo ina, e ala lea ilea, i le fesoa soani i le shea atu o le tala le lei o le upumoni. Pe o ia na mai pa va me Yesu me o makai lea pe ia o to e mai o tuai le taimi o tuai tu o mai ma o moni o na shea tuai la ia le so stas o le me foi la le e ao ka ko kilo ai o ka ko o passa o malo le tua e ao inga ka faia se mea nga luenga mo le ri do something le wa o mai le atu tai sili por tatu fa ya o sili o Yesu ia maku mai na tu pala ya ka ko le vo o matu ao apostolo mala yo na so ia le wa mai ya ka u o pasol malo le tu pele silfia le ala manga o Yesu ina ia ve ita u matangata fo ia ka u makangaka tu siup o le malo le tu tausia le tu la fono ma le malo le tu tausia le tu la fono le malo le tu ai lo ka solo mo ya ka uonga vatu se mea e fa le anga ai le le tala le leo le malo le tu ia me ka u mo kanga ya e fa penga onga o watu ia mo tangata uma le o mon o watu ina ia mo mo tangata le ola salonto mamaua le o mon ya o ka u ka disciple le wingo disciple ka o learner ka o le ka kia o mai Yesu o mai na fio pa ia o me foi le e fa mai Yesu e au mai uma so se tangata Mataio so se tangata iecho na fale o loa ia na o e au mai uma lava me tuai ma me fo a vera fia o le sidinga le uma longa mai uma lo I fitalinga Yesu fa mai Yesu nga ia a le kala anga le me fa mai Yesu inga ia fa pe nga o nga fe tufa vai oi le o tesmele nga o mai ni tesmele fa o martami o lo kufa mai pe le o amonia le atua mo tato le malo le atua yang vai aku le kusu el ko keli su e like hunting everyone they're wondering looking for the truth the truth is in the word and the word is in Jesus akako mo wana le me moni ya Yesu e fiu wan kangaka e ki apolo e sua mai oe ma fe sua solo oe ma como fai faleanga ya fe mai e angi mai ya le matangi e le pa u lava le fale aisea
le anga mo whaavaina I luna, papa moni, papa mausali o Yesu. Mai mai spon mo mo ya me ka o mai fa sala la watu tala le. Ve ka o mai scribe, mo scribe ke lo. Ole ke le vave yo me o kala le anga. Ole le langi ni. So ke mo kwa ke lo ke le kala le anga lo kala le si fa isi. Ai ke lo fa halu lo kaimi ile tala no ele fionga le li ile share le fionga le li ile fa manatu le fionga le li io wa ile sipo kala me ma nei fo ile ka kolo lunga le ka ko Global Kingdom TV o tele ma tala le man, that program is wonderful. Si saulele awa ole sole ole ma ye fa me fo ile le ai o le ya Yesu fai mai ke o ski se ma o ki shano le mori mahua io Jesus ba ngai el bokalame nga tatu ka ko Global Kingdom TV nga sawai na la ona mai Australia o tele ba tala le Yesu ela mena ka ko mai o mo fa mai na tatu Yesu la o kumboni fa sa loto tatu la me ko mai ba la yangi fa ya kala peki fai me le fa ya kala ai le ka ko fai o me le meo le malo le tua ai fi wa fa ya le wa ka ko heading to the kingdom of God it she hat to tala le mai singa pon mo ya ave ka ko ma he tala she tala le mai vo tala pon no lo ya ve ka uma malava channels channel 1 2 3 wa lo ko e se ki viva penga ke mi ni sita o ke le nga fa ya la wa nga o le me ngola ko kala wa ku le fai fa le fui la ko channel ai me yo like ya ola se kana o me mo ya alu se me ele fa penga nga ola vi ia se sima le vi ia le tua ke lo le ai ma se fa mani alu se me mo le ba lo le tua ke vai fa mani yanga o awala le o le manuia ai le awala le oti ke vai era ola malolo inga hele ola fa mai ia ka penga se alanga nai halu o ka ko le o le upu moni o le mea moni le tua o ka ko la le ki vanga le cheno si o ni o ka ko masol salo be sa o ka ko mengi fai oi ona ni ko ngave siri anga le Yesu o le vanga ko foki longa no foi fa ola ita u sei me ka o ke lo fa lave ke lo me sa ka ku fa le tu sa mon finangalo ale la wa sai ka wele li ilana upu moni ina ia ve ita u ma tangata tausi o loa le tua you are the householder o oil matai chief you know ke fa pale ke lo nga ona fa foi ona o lewa ya ka u le o moni o Yesu ona na upu moni isen ba ngai ngim ka pu fa anga le ka le fe ka wongi ma ko e va ko yo la le vo se ko ki ke i mai ka ko ma lo ma ka ko tu le me a wa ko fa fe material ki spa ele se me fo la lo le la ai se sa la ngo me mo fa tu mo wina le tu ai ongo le generation o mai le vai kai mi mali ya mai me ku le ala me tu spa ele o me kupu mai la maka ai fa ko ka ko kilo ia me vai o tanto mate ka ko generation o me wo umanga ko o me fo you know o me nga ko nga vai kai mi fo o mar kai mi fo ho fo la fa mai Yesu en ke au mai yo tu sai tato mai fa tu sai na Yesu ela o tu si upu maka ko o le matai tu samalea mai ya oloa vai ti posinga ele atua le mele le o le mai tuai ina ia i tangata le la sau au mai me fo ai o mai le taimi pa mai bo mai taimi o to faina le atua ona fa nau mai ai le ole tama fo le ma sau ma mai me i o le malo le atua o me fo ui ala inga shaka ila o sai o mala tu si upu ayu kai nga vai kani alu fa ali mai Yesu fa mai o mea mo ngiala ya mea mo o mo leo le malo le tu
Semangaya. Be a scribes of the kingdom of God. You know. I feel to start of I feel always from Singonga says you saying your scribe. The scribe by your man or let to Elia says, the California Pico. Me we fa if you feel lava, Lenganga, the Tato Global Kingdom TV. If you have any Bokalame, Walu Langa Falenganga, lo if you have any man or let to Mangaluenga Mamana let to manifested in the Napolo Kalame. Lungal Kago Global Kingdom, ya maka ya. Ke ke fa longo ina le fio mai o le li ma vatu leshi me fo ya te o I le fiafi ma le tai au I le po Bokalame mata ngo fio lo va pena na wina tuai ya ve fo yo le CKA minusi au kila nei e ala va tu tato Bokalame ni Global TV ia vi ia le ri e we va ila ye o le ri e o kele le tuai me ngi ka ku ki fai asa la o ia le ngai mai ka ku ki ave ai ka ua ma scribe, ma disciple, and teachers of the word of the kingdom of God. Ina I tātou whaasara watu. Tō whaina atu. Ina ia ola I se nganga, whaamarosia I se nganga, ia ma whapena na whaaloto teleina I se nganga. Ina ia iloa, ai, ole mea moni. Mwana o Yesu lama. Malona malo. Ole tupu, malona malo. Sunga kai ka. Ale luang ifa yupuari ale la marka mi ko vapal. Ieri. Avede ia malo sono le suba te ta imana ia le fa so ne fiafi ia le tua ia moni lava. Ia vea o lua ma ia vea tatou po lua fo I ma tangata hone fi tala. Amen. Amen. Pole ala va fo. Ia. Inga ia o tuaile le tala le lisio so tangata. Mana ia se point nga ova ai atu le tato tu se nefia. Ia. Se upo fa pea awane ingalo matua. Pe awane ingalo le mena e amata mai. Amen. Yes. Ona ngali ai le amatanga le mena e amata mai. Tato tele solivae marinea fia. Glory. Amen. Pei foi la le tala le leire o mai o tala le leire. O le angang whaftai ia mo I la tau sa whapenana fo lau mai ma tala ina mai tala le leire. Ma fuana o atua I Samoa. Peo na fo ia o ngai fo le fi au mo I tatou. Mea o na langa mai lau oa. A o na e tala ngoa mas tangata ma langa mai mea ta ua e te whaatsoa I se tangata. Amen. A o whala nga e savali wa e manuia. Whame awane I ngano ia te oe. Awane I ngano ia te oe. Ia mea tuai. The old things. Ona ana le ai mea tuai. I le maua le generation 4 le we I mai taimi. Le sawa marito mai. Ei la tau sa amatare mea ta o TV. Yeah. Sa amaka mai la so ala se kiwi la popo ai. O sawar ko mai fo se kiwi ko mai kiwi mangifi. Ala wo o to tono lo telefone, lo wo o mai telefone, wo o mai ka avali. A wasola sa ese fo ka avali sa yasola. Yaso me kuai. Pa fetai lai me tuai ana le ai me tuai ele maua me fo. Amen. Pero tala fetalenga le atua na fai ya Yosua. Mana ia na tala. Ma Yosua au sauni averinu. Awan ingalo ya te oila o no mose. Yes. He uia na le tau nu mose le mena o mana oi. Ai awan ingalo ya te oi. Wa ai titilo le mamao le te lea ngaruenga ngfa ngai le atua mose. Tai ina mai ona nu mai fofu ai kupito. Spesto mana ia na se fi au mo tato. Au fela na e manuia se mea. Malanga lo faso e ke koe manga kua me kua inga vai ato yo matua ia te oi. Amen. Yo le kai me ke kaunga langa mai ei la saungi e ke kalia se ngu. La saungi ke kula.
Le saungi whaungainga o se tangata. Wai le whaapea o le langa mai lea o sou whapuku ngā kupe. Pongi o mele leile ai. E au ngā fwile o langa whale nganga. Fa mai e sui ana o so. Le la saungi ko ke o e kala i le value. Le tāua le malo le atu. Fa ngā umma me ia ngok kana ngok wat. O kou ka wha mau mau. A kou le leila wha mau maunga o kulafo. Ia kou le leila wha mau maunga wa vea o kou maso. Dela ka ua kou kala. Ia wha ngā umma me ngā kou ai o ui mai ai. O mea kuwai, o mea le lei, o mea le anga. Me sa kukupu. Aisia, o ngā umma. E au ngā umma mo i tātou sawari. Te lo tangata e mana o no me le lei. Te lo i tangata mana o ngā mawhtanga fo le fia. Le se ki ngā inga. Wai iskangaka, e mga o ngā ruenga funga le fia sa ur kupe. Le mga o ngā lue. A te tau ngā lue. O ngā, e au ngā umma me umma. E au ngā umma me umma. E kia ia listangata, e au ngā ia oe. E te le mana o mia, e au ngā listangata. Mana tua. O le mau oa, e reka kei mafo fau i ang kala. O ngā le mau oa. Aunu makiwa, e mafo fau le le langa mga. Ko i mafo fau winga le makiwa sang kala i fai. O ngā le yesi mea ia ke ia. Ale mau oa mea, le pifia mea ke maa. Le mea ke maa. Aunu makiwa fa mea o whakarila. Si kumela singa kai mi honga se ai. Ia ngā uma mea uma. Mea, fa o ngā uma mea uma. Aisia, o ngā ke mga umia. E ke mga umia. Ai anu foi la tau vai tala i atu le malo le atua por tala le ia Yesu ke viso i se uso tangata. You need all things. Me uma na ia o ngai, o le poto. O me uma asia, awe ke maku mama. Awe te manatu mama i le taimi te alo i tala. Pes taimi e whairo whaso. A mawala la wano sa saa ye. Pe ia la we e ke roa re ro kamare ko sa kai au longa ro. A sa saa ngi pe ia e re ko sa kai au. Ai sia. Ono mawala wango. Sa saa o mai fa ku mai o me lei o me ya sola ko fa mangaku yai. O so fa fenga e fa mai ki nga 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 o asola ka ko ma ku fo menga sa wali mai le fia. A e runga le maunga. Ai sia ko singo ka ko. Amen. Ango fa me se o ke fa penga fa marosi ave o mai mea aisia o nga mo sa o bali a o franga mo so o mo sta ave pe la ele ko mo slu a mo pe ala alwa ya madwa ele ko sa amele o ke no ka pe sefe e ora sefe pe fo mo ka fa piko Parisi akanga re ka fasulu mai le fa lo mo langa uso. Mea, langa mai me kwai, ko fa nga me fo. Asia, awa ke mak mama ka ke anu. Amen. Wa ai mak mama ke fiu we kara ia. La kwariskali nga sariskali. Asia, o nga ke mak mama ya. A e alu sira po sengi me oma. So ska nga kai ki no mafu ka fa so ye. Wa iska nga kai pe a ingu mai iska nga kai ko ni fa so i ka onga. Yeah. Kau di FIFA asoi ka kau laula. Kau di FIFA asoi amanga kua. Afa unga ele atua tangata ia. O ka ngaka kuai ia. O mkoi maka ukia vo ia la kou history. Anga fa unga ele kua. Le ka nga le kau varivani mo tato. O le a lo le anga. O le a so lo fata mala o fo ilo ni tangata. O le a so ele lea o le a so parpala. Fe aku. Aki kilo liska ka oe ki kilo yo fa le kong. Ai ati tilo Yesu ya te oe ki kilo le value. Le taua na ya te oe. Le mea lofa na ya te oe. Le talengi na ya te oe. O le tatu no fono fa sa o le sa nganga le suga fa fe nga. Nga le lua verses. Au ke le or ma te mau ainga le tua le fisa sa ama ya te oe. Ke no me kwai ma me fo. Isi atala la fa so mai lo que vai va ver ka ma ke mi o me tuai o nga ruenga de le ai ke loi nga e sa se runga de media i so me fo sa se ale e langa mo ka mo me fo ka mi no e pa u fa ku nga i me kwai o me le sa e fa
o mere le sa e alofa ia anga e sasia fo misia kamanga longa se ia kamanga longa se makwa ku ia wa o va vele me fo le kupu ai alo nga le nga sa we ka me la wana ka fa ona nang ka fa ngala me wai nga o fa ngalo ang fa pe ngalo kwa me le ska ma ai wa fa nga me fo amen always ka nga ka ngalo ka ku ia fa nga ka fo it happens in church as well fa ngalo ka kwa fa nga ka fo amen ole upole tua e la vea o mai tu ia asia e anga mo tato e la vea o mai tato awala te mana tu mama tanga le anga inga fa nga fo ile tua o fa feranga fa me ile mo miska ka le anga ola ta to nga nga fa ola la nga ko kio ka la ie pa va pero wa ko ma le mo nga there are people out there that need you they need me amela yesu ola langa ya langa uma avia asia o for why I been the oil se ulo se ai you want the best for your family kiri manga ai if you kill for value se kai ya family le is kan ka ka ma ko ngai family le for lo ai la so me fai ye silia asia ko ro ai ngara ki mafuka ya so ma they know who you are me ovala ngara kuliska elanga umame so se mafukanga ke ye langa uma asia o nga usabele yes tola foto na tuole ma ia ole la vasoa la usungo vela ole kele o me ia ongi ka ku fanga ro ina ia me tuai o wa me tuai o sicilia o fa atata mai ai ili fe na fo po me fo le o moni mai le le fo ka ku kilo ni fia fifa mai e su lana e tala inga le le fa matala atu lona au so io o ko fa tusa le o to ile tausi o loa por tangata le matai e ona o no e ila na fale o me tuai ma me fo au makiton fa pena na tatu kilo ono o fa pena na tau fa yesu fa matala atu ile au so ma ila to e muli atu ia te ia le winga tonu o le ma lo le atua it's about the kingdom of God le anga isala elu ia kaimi le ang kusi ai kusi le wa ola fefe ola palainga onga o le taimi wanga i lalo ai va inga Roma Israel ua yail me ka ole ola fo ile ai ola fa fefe ola lo o mo fo ile sa ili yalo o yalo manga ya ko ainga o le ua interfere le maro lo ma le kelo me ia po peila ua le mafai e ila e tangata ngi le Israel no le tua na pole le tua ma piki mai le tua ma vero no pa ia ese mai ia tu no uma ma le no langi ato alfa level mele waya o pe wola fa solo a ko Israel o ile au tu si upu ma le au for sayo nga wi kai mia bonga nga taua fa mai o la to tua o la ko ma Abraham o le tua le ko ngi ai ale kele o mea ia le la fa Yesu fa makala ko Yesu me o le tino le nei fa ta oto ai fa i lo antu ai mea moni mea fa le langi o mea moni ia akala ngo fo lo la me o ia wa uma up ole aunga le ole fa moe ma le au te o la ngona le kanga soifu ole ke kala ngo i o ia po kupe po aulo po ario po yo angi si ke kala ngo le kala ngo Yesu fa mai va yo ko li Jacopo ma bekelu mo Yohane ia vea o ko makama loa le lo nga fale o loa nga fu mai uma o loa kuai ma loa fo uma ia mai Yesu fala o kere ingo na fitala inga o nga o ko kufa kula ia tu fatu e fa pe nga ila to o fa pe nga fia avea ma autu si upu pa fa ya onga o le malo le atua ia fa pe na o na fa so aku fa ala utele atu
Ia. Ina ia avea I tātou o le mea moni ma le whaamaoni ina ia avea se tasi tangata e avea ma ainga o le atua, avea ma tangata o le malo le atua. In parts. Ia avea I ka ua makangaka e whapenga o ngā kui ngā kuwai leisia, la sanga ia ola I lesi kangaka. Pio kako na tau fo I lungo le kako wala ata, kako CKA ministry, iai kako me ka o le alofa, I whasulu malama, ia ola se ngana. Love, light and love, life. I whapenga inga ia avea I ka ua, ia avea oe. Awongi ia avea I ka ua makangaka e whaavaivaia se nganga, pe whasiokia se nganga, pe whaaleanga ina I se nganga, ai avea I ka ua makangaka e ati ae ina le nganga. Le koe po foi se lilo foi ngā luenga le atua, lo ngā lua I foi ne auso ngei, mai mako ngei, o laka I kale akala. Ha manga o le kale sia waku, a manga o le kale sia I fia o maingi a nganga I kongo le loku, e kilo mai sarfusu, sa kawa I misa. A kawa I misa se kale sia, fa mai kamala e kilo mai le whaolenga, e lo ngi so, e lo se kale sia Yesu la urila, o le kale sia fusu. A mai Yesu lo na o so, na lo o ia na o onga na tu se Yohane fa mai e loa o tau le lalorangi uma o so o kou, pe a o tau whialo whanu. Me fo ilea, pe ia kako karkalango voi makwha o ngā tu si koronito. Me lea na inga whai aku ia koronito, ia apostolo Paulo ia koronito. Whai keke, aua le whai e fua lesi le mea alofa lesi. Whai ala oi ka mo ea oi lau lainga, vai le mea alofa ngau wha maungia ele atua. Ia whai aku ma le apostolo ai o ngā mea alofa ko ke mamaso ai. A whai ko ke le whaia i le awala o le alofa. Ia, ngāra mai mawar kaimi ngā mea alofa. Me whai le alofa. Mea unga e ufi le alofa, e whai le alofa. Leanga o isi wa ve mea alofa me wha maururunga ai, ma so unka lafo wha upunga. Kala I kongo e ka le sia, whai aku makara I leisi, uso a kiwisiano alai, pula mai o ngā whafonga. O peia oe onga mea alofa ai le atu. Ia le tinga mea. Ia le inga ko mea alofa le ganga pa ia. O le e fia ula vale ai mai, fia mamaso ai mai, hofuma songa whai e fua le sika ngaka. Peia oe perfeka honga saua ma oe mal perfeka mai lang. Ia o mea alofa ngā wat. It's a gift from God. So with love, do it everything the way of love. Ia ka kusuri. Ke le meo le alofa, whai aku ma le kala, ola. Ia, o le kala la paurufa mai a. Pusala kakanga ma le meo le simbo, le ke palau le kāanga pa o valeani. Al mea e lea ma se ilai. Me foi lá le ia kako I loa. Samoa, le atunu pele. O oe Mataua, maua. O kako lea. O loa sili le atua o au mai a ke kako. Tātou te tufa ina atu. Tātou te whaalau te le ina atu. Pero tā ua tasu pukalame nua kau Globo TV. Ya so lua, so lulu sa wai pra so lua. Mai l'apostolo Paulo tele mai. I le tala le lei ke riso. So longo inga kaunga ka tufa ina atu, a vea ka ua, inga ia maua I ka ua le mele fe mai apostolo Paulo. Ke le imanatu o maua le. A le mekas, o te tamo e puno wai I le alatanu o iluma, ma va ai atu ya Yesu. Me vola le Samoa, a wangi I ia ki oe no whakale le wele, whaola inga loma kako whaola inga. Ia kako lava ilo inga. Kako aleluia ele kako pese voila ele pati mai pe a pawale nga la me fai ile o langa ako ai o le paki ai o le vinga le ia kakau e mo le mau Jesus kakau you must be talk to someone about the king and his kingdom e kakau o ke ofo ai umar kausanga ai ke le kala ngo I seisi o sea I le upu moni ma le oa moni o le tala le lei o le malo o le o ke ofo
lau foi le lu I le kale sia le tuoro o ngai foi ia mori mau Yesu ke no le ma ia yo me wa sa fa ia sola fa penga ia o ngale tu a mai sa wo I le au nga sa ka la Yesu I le au nga sai ma ia ke vai la I le tupu ma le ola o nga wenga le tu nga me ke bonga le ai wa ku kala ia ia mo usu mal pesi for Sunday school go down on the mountain everywhere go tell it is Jesus Christ is the Lord ka ko tana ia tu tupu malona malo ilo tala atu ia le va pe vole le wa o malie lo ale ia le papa ngai ngala ia ka ko mo fo ia le ka ko aleluia ngalo ia ki ka o le ia yo ka kiuki o le tala I o le malo le tua o le o moni le be mo fa ya kule so e kero kanga me ngai ala yung le stable is kanga ka sia la ngola so e ala ele me moni la ele me moni o so kulelo o se vulelo a so kulelo mo e afamoni ki fa kulelo o kwa kamon ki fa ala so me moni o le me moni o le upo le me foi le ali ka fa ya ku iskali ka ko mafutanga lungo ne ala kele ai ka ko kala I la sa kele le upu moni fara kiki sikala ple ni ngole me events ia fa tele le tala noa fa malo sia le tino keriso I le upu moni ia ero le furu lima mi nguke le upu moni ia ai fa ku la upu le moni kal oi me le moni ka me al kingo me le fa pe ro fa ngi le yanga me tino ni le I need money, you need money, I need food, you need food. But ole mea I fa mo yo tato manatu ya vea I ka ua, a vea I ta ua, a vea I ka ua. Wo fa fiang ka ko usu pese foi le velo uo la ia onga. Ai nga ere ia onga nga ora. Veo lima. Ai le ia fai ka ua se kusi pa ia masua se mau mo mau ai. Ia. Wa alo ko se fai toa. Wa alo tu se fai toa. Le nga pese ese lo leo le pe o suai. Vai po fenga eu I ta vai. Ya sol vai yaso. Ba ngai foi le ave ku me. So ma ditala salam fu me se me mata ngo fi vai o I la to tia. Tala ia ma moli atu di tala le. Se mata ngo fi nga me. Ia of ka nga foi of ta fo mai ia fa se vai no o to I se vai o le tala le leiola o le malo le atua o lana o kala ia tala I vai ko se vai o tala ingo me moni ia lo so se mea vai ia au le ingalo o lai ke le a me lo o fale o loa your storehouse se upu mo se lo itau wo tufa ina se tina al matou ainga au ke ka ua o se tangata mau mea inga sila o le nalo matua sa moa le fa pe sa tala fa fofonga mai fo I matu tau ainga la ko ke ioe le alo matua o mo loa yaso lai fa puku lo matua le nga sau ngi sau tala vou ia ma fai le ainga ia kaupe wa longa suafa wa lo kuol mato aina lo to la violeta su'a ai nga ngai fanga ma sa fotu Williams fai ia afkasi lo kua ia sa fai poipo ma tangata fu isa ile malo tato malo ko inga ia fatia lo famo fatia lo famo ni kama ia ko inga la le o tofilau ngalo ko inga ai le o to ina la le sa lo malo matua le ia ma sa funga fio mai le fio ia tofilau e tia sana sa un fa mautu I lo le fa le tala o le sa fai fo I matu ma vitanga fa lo makua le ke vai e me o lo ka vai fa mai o nga mo ya so ala lo matua fo ile ia langa o nga umu
mai e ua mea vo i lea ai pei mai i mea le pesingi maa e tafu ala o le kala lo matua le e kafu pe sama pe winter e kafu e kuku o ia manga ki poki ua mea vo ngai no meto fe mai e fa punga yanga vai vela i e fa yanga ki fa ma fanga ai vai e fa ma rua le lomku o ke makua alkangaka ia e le kaunga ola le ko inga lifestyle wa lai e mawolo ai le winga la ki kala wa kau felo makua le mai ama ko ngi o le fiola mai usila e pio mai fa kaunga o me ka ole hola le ola ia a maku ka ape fo ila ia mai le lo makua ngi ngai portion food a ko fo ila ni inga ngafi e ko container le lo makua boning plastic put in the fridge malangkala a ko le o ko yo mai ya ka ko talu fo ia kalo ngare ka si mo me o ai ke lo ole manga ia le songa io le vai sa mo le fa pe le fa ya ko tau a inga fo yo ka ikale o le vai e fa kali e nga anga kalong ki kele nga plastic e cool corner fale le e sa ila la vai io vai nga le mai fa e le ki el pa a le o kala ngo aku sa mo o le lo makua e mau o lo mau me ia nga share mai a fo le silo makua ya ma ko fa ngolo langa nga vai kaimi ia male ngai uloa ia ele ia mai ke le la lo makungi o ma ko ngai ia ka mai story nga ma le me io le ngi fia filo ka lo ko ai o le me o lo falo lo te tau na tatou share le ase fa manianga o mana o ina o ele tua mai la upu ma ta wina mai ai le tua tatou o se mea sa tatou ia fa pe na ve ka ko maka ngaka tu si upu tangata moli mau tangata o tangata faia onga o le ma lo le tua malona finangalo le ma lo le tua o il ma lo si le me si ma lo ia ia wa na kuskusia me na le ma lo le tua pe an ka kalngoa ma fa ma lo singa ia o ngai kai mia ka ko uma cristiano how disciple of Jesus le ala sue they need the disciples of God of Jesus o ila disciple o ele olo e mai moa mai fa fonga mai ia mama ua maka ko umala ia vea i ta ua matangata ia o le storage o le knowledge ia ka ko mo le poto le mai le atua ka ko ke fa foi ngai me uma ina i mo fai ona tatou share atu le tala ni malo le tu ia le tu sa ko ia o le fa fonga so fo ini parable ia o le kako pukala mea ia nga le kaka longo pea. To e fangu au wai au ngā lea mo i tato. Le ango le oa o lo sa ili le laulangi. Au le oa moni lava lea lo tala noa a Yesu o le tala le lei o lona malona finangalo. O lana upu lea. To, hawa pea la o e wa. Pinafu wa kau waifo i wa. Kau inspire fo i lo fia ka lai ia wa nga fo ka kom ka pu ni fia ia tunga e me fai o nga ko e tia e o e ma to ya tina e ta to ke lo no Facebook se usi ka mi ko ka ke fefe ka alu ai ke lo kunga nga o me ele o lai sianga o me ai fa fi tai ngai au nga ale atua lo ia la ko poka lambe ma ngai lungo Facebook ma le YouTube i kamala ngai kele la kalo ile li ia mai pe lunga kele lunga fai lang i penga o TV ma me fa penga e to pu e o tato la fale ia veni ngalo tato Global Kingdom TV e vatu ia te oe se fa malo si au le taiao ma le fiafi ia le foi au ina to tato kalami si ke e stofi tai tasi ia vi ia le ri vatu foi a ke oe se vai la au ole ata ma le fia i nisi taimi ia o e fia ngai mga luenga ma faiva i tonu a inga te lo whaftai lea tu ele te leo awa noa te leo awala na mai tātou te au nā tu vai ia te ia tono i fia ngai ia tu mauro fia le li ele upu fo ile lea ia tu mau
Pale le fua mai le mati tu mau pea lou fia i le upu moni le atua e tala ina matala i atu e tala le lei o le malo Yesu malona malo o le oa o le mea moni ko o le upu moni Yesu tai na sua tai pelo ni fiafi Ato hiere e whaasoa le sunga whapunga nea fiafi. Luia. Nā ua taurunga tu e na ira tātou whaasoa nea fiafi. O nā tātou taimi. E maratua sa mora e whare tātou po kalame na wape nona lai mai nei Australia. Is taimi re mau atu na lai mai lai ira tātou po kalame manai foi i te whaafokongai foi. Nā foi se whi auro wape nā foi ona mori mere au auna. Nā tu vai o le atunu. Au ngā foi e whaamalusia ai fo i tātou sawaringa. Nei vai tau, mori atu lea le whaamalo ma le nganga whaafitai. O la tau whaawano inga ia tō taimi tō te maa iei le tātou lai le nea fiafi. Nei wō maa inga me se uso ma tō whaafine ia o auna le li. So spata pai taulanga ma penana maa futa mai runga tātou lai. Si la fia le le atua lo suafa le nea fiafi. Le fia le atua lo whaawano inga lo taimi. Si la fia le atua le taimi na avia e ki comment mai ai, mai like mai ai, ma share atu le tātou por kalame. Atonu e au ngā fo i monisi o friends, lungo le tātou social media, lungo le Facebook. Ka ngā kua like, mai ai so comments, pe ke love mai ai. E ka ngā ia share aku mo i lātou. Atonu fo e au ngā mo i lātou le nei vai aso. Au fo e na whanga, wai pe whai meta tomo, si whao ngā uma. Amene, whao ngā uma, whao ngā le like, whao ngā le share, whao ngā uma. Ia mea uma na, pena, ia ra pawhitei le li oro maua nei, a wala whaingo fia o na, a uita kwele upo le atua monisi a nganga. You know, awana mana tu whatau wa arita tu puka lame o na, who knows, o rofa aula ina listangata. Talia Yesu awe mari ima whaone. Ia ngana tatu puka lame lo se vi inga la mo mātou. Ari inga fo i le atua. Amene, mana tua sa moalo i eile malanga le ta. Ia. Le malanga le te o le sia la wawanoa. Yes, toi fa manatu. Le malanga le i o le nupa ia le atua. Se journey fo ia ngā mo oe. Pa peo nai te mafo fau te fi fatasi. Moe le atua. E se taimi o na tu maile i lunga le fo ia le tātou pokalami. Ia, le nā sa moa na we sila ane iai. Ne we sila ane iai we vai atu le au le lei. Le taatia mai o le ele le nupa ia le atua. Ia, le malanga lana le tausanga fau. Au lia toi se ola ma se. Te ina i le atua. Ia, tātou malanga na we sila mai iai. A iai ni o whaafisili sa moa. So tai mai la ia na au na langa no mera na le ina le o lua tasi lua waru tasi o fitu o lua tasi lua waru tasi o fitu ia na kango vela ia i lunga ia ngau va vave ai o lima fa nga uma o lima ia na kango la ia search la lunga le te penga failangi por website ngale ale ka ko Global Kingdom Network ngau ko kulunga. Yeah, tapi na ali apa pe foi mana ambisio soni. Yeah, na we lor fanau. Sini fanau, tapi fa fia ni fa mtalanga wani fa mtalanga lo ia lunga. Yeah, tapi na na puka so aba noa ta no malu ainga. Fa medical puk now don't miss out. Yeah. Wa wale ma tu atasi foi a malsunga wa pe now na. Sa fai malanga toi se tau sanga bom vai. Ya, te no foi. Ie foi fa unga le tua. Pe tato malanga fa atasi. Amen. Yes. Pe vai la ia. Rabbi Sniga to inga. Ka to inga amen. Misia sala yo sol. Ai lo ava no misi sa moa. Ne no mata mo fie. Tato malanga fa atasi. Tato experience fa atasi le malu le tua. Mai modi a tato tal noa. Ya mana ia foi tato o iai. Na vai lo la ia le upo le tua come to life right in front of your eyes. Amende. Ya awani misia la wa no mato mo fie na ia fa tai foi ngai ka ko sponsors ngai o ko si lo mai lalo. Yes.
i le lango inga le tātou prokarame po le tātou live ni le afiafi ai mo le atu le ngang whakataitele lawa Samoa le atu nu upele i le mafuta mai le neiwa i le afiafi ma le tātou prokarame ia ta ina le tātou ola ma soifua i le lava yaso pe aulia i le ola ma le malosi ta ina le atua ia le tau whapopoina la i le tātou prokarame a le nei taimi Samoa mo le atu le ngang whakataitele lawa tau ina whamanuia le atua i whaiwa lo Filima o lo tutoi le nei vaiaso me se whanau le aonga leo leo ma pui sau wina o tau i le toto i 𝚟𝚒𝚍𝚎𝚘 a whaifo i reiso mana onga le nei afiafi i sau tatalo mo se whamalolonga lea se a tau sāwalinga o whaui e o le atua le nei afiafi a wane i manatu māmae le tatalo whaatua ma e tāre tonu le atua se o le atua lo ia i le mea lilo me tala na Mataio me Iesu a o le talo alu tonu le afiafi talo ai le mea lilo e whamanuia fo i le atua lo ina i le mea lilo e ati oe ma ura mafutanga lilo ma le atua wape nao na mafuta ai ma le atua ave eo maana onga sa saa ia o langona talo i le atua e whai wavenga le atua amene o fwere malanga nei a Israel pa atua ma tali tonu se te le iloa lava le awana le atua wape nao na whaatino ailo whaamoi ke ia whaamoi ui lele wa e nua sukamo i lo polo malanga le bongo Olivier e fio mai lo Yesu 2025 hallelujah who knows we don't ai whaftaitele rau Samoa tau ni whaamanuia le tua e nei a fiafi ia mo le tolo whaanga fo e wo maainga whaatasi mai whaftaitele langolango whaftai fo talo mo i maa ua le nei a fiafi langona lawa le mali me paia le tua le nei a fiafi le tatu pukalame mo le tole ngā whaftai a Pastor Mike mo le whafoinga le tatu pukalame nei a fiafi le manuia oe ma le whaltua ma le ainga ma le nofualo mese le paia le kāresia pape nao ne wala wina i oe le atua ia pape nao fo le sunga le whawhenga nei sunga le te tai tau ina manuia fo i le rato vini alo asu vai ai to ina masiana whaltua mese paia le kāresia wafuloa le tua ma fwa i atu le malosi pape nao le tato mafuta i pia ma tato tara noa i le mamalu marsisili esi al whai wawenga nao le tua anei taimi Samoa ia watu le nganga lea whaaloalo i sunga le whawhenga whawinga le tato pukalame FeniSio to iala ina le tatu pukalame whaftaitele lawa Samoa hallelujah mene le lo faanga fainga ia Sarah sua ftai mafuta mai sunga le ona le tua ia le ngata fo ile ia Kairos ia Kairos ftai mafuta mai ia so lale na to fainga ia ulale pele maposua ia ma fo fainga ia maposua o mafuta mai ia li ia nei to fa fine ia vi ia li ko kelo ngai la ko o ngolele o mo ka ko le pavel ka ia screen e fa tai lava le mafuta mai pa talo ia la tato fa ina talo le fiafi to mato tamale langi fa tai tele la upu mato fa longo ia i ma sheina mato le fiafi ia ve lava i mato mala va alo fina ngalo o wai ni malio mato loto no meu mato maua ai mato ngala la pea ina ia ve i mato matusi upu lo malo ma o lo malo fa ia o ngolo malo le li ina ia whape nā o o atu lau tala le ma maua umai mātou le upu moni ma le oa moni mai ate oe tamai o lau whina ngalo lea mo o Yesu mātou tala whamlia nei o auna futa mai ma whantua o woma pāanga le nei po whawhitai le lātou te talo mai le li e le ngata fo i lea le au nanga le Global Kingdom TV whape nā o la whaea aluatu ai le nei wha soa ne fiafia vi ia lava o le tua fa ni la ona hasta mai ma tua le ngata foi la uso lo ngalu ai le tua le Global Kingdom TV ia vele tua se aunanga e mo oile tua ma lo fina ngalo e fa pena na o tua ai se fa manianga i lo atu no sa moa ma le vi ia oile fiafia le foi so foi la ona ia Feni tua ne fiafi te leina per fale ia fia le tua e vatu le ola au ona mataita ia pe ai lo finangalo i le vala awe vala wina i fa lia fo i le tua le fenga i ma o onga fa tuspa ia vi ia o i le tua
ai nā tia o mātou tangata. Ono o Iesu le lei ala mātou talo. Amen. 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 Tere lau Samoa. Ia, tai Samoa. Ia, me manuia. Shalom. Weekend. Hey, is it true that your company can help us save money for our trip to Samoa? Yes, that's right. With UP Group Money's partnership with Vodafone Samoa 𝚘𝚘𝚢𝚘, you can save money while you're still in New Zealand. You'll need to register with UP Group Money to receive a Vodafone SIM. Once you have your Vodafone Samoa SIM, you can start sending money to yourself through your UP Group Money account to your 𝚘𝚘𝚢𝚘 account. You can only withdraw your savings when you're in Samoa. Oh, that sounds great and straightforward. Can I do my registration online? Yes, you can register for UP Group Money online. However, if you need assistance, you can come into our office and we'll help you out. For 𝚘𝚘𝚢𝚘, you'll need to visit our office to register and collect your Vodafone Samoa SIM. UP Group Money, in partnership with Vodafone Samoa 𝚘𝚘𝚢𝚘, offers you a unique way to save for your trip to Samoa while you're still in New Zealand. Here's how it works. First, register with UP Group Money. You can do this online or visit our office for assistance. Second, receive your Vodafone Samoa SIM. To complete your 𝚘𝚘𝚢𝚘 registration, you'll need to visit our office. And lastly, start saving. Use your UP Group Money account to send money to your 𝚘𝚘𝚢𝚘 account. The best part, you can only withdraw your savings once you're in Samoa, ensuring you have funds ready for your trip. Wow, that sounds really convenient. I can't wait to start saving. Exactly. So why wait? Visit our website to register with UP Group Money today or stop by our office for any assistance. Make your trip to Samoa even more enjoyable with our hassle-free savings plan. Hey sis, where are you going? Oh, I'm just heading out to find a place to send money to my uncle in Samoa. Oh, why waste time and petrol? You can use UP Group Money. You can send money to Samoa and it's really fast. Really? Yeah. Can I sign up online? Yeah, it's really simple. Sweet, I'll do it now. Okay, bye. Bye. Sending money to your loved ones in Samoa has never been easier with UP Group Money Transfer. Our service allows you to transfer money quickly and securely from the comfort of your home or anywhere in New Zealand. Your family and friends can conveniently pick up the money from over 40 villages across the Laulu and 𝚟𝚒𝚍. No matter where they are, we've got you covered. Our user-friendly online platform makes sending money a breeze. Just visit www.upgroupmoney.com. Sign up and start sending money in minutes. We're here to help. If you have any questions or need assistance with signing up or sending money, please don't hesitate to contact our friendly support team at 09558-2896 or 0800-877-328, or visit us in the office at 6/22 Station Road, Ōtahuhu, Auckland 1062. Experience the ease and reliability of UP Group Money Transfer today. Your family and friends in Samoa are just a few clicks away from receiving your support. Visit www.upgroupmoney.com now to get started.